Aduh ya bisul tuh cager-cager. Piraku kudu dibalur ku eta gitu. Ku gorengannya mah iya. Ah, sebenarnya ya cagernya hari usaha mati mana we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Kin. Kumaha naon ieu? Alhamdulillah. Ayo gorengan Apa lagi? Hangat kan ya? Anu. Alam. Sok. Nih hiji kagok. Hah? Hiji ge can beak atuh. Sok beakeun heula gampang. Nah, Ya itu gitu. Udah hasil. cuman cemen gitu. Ya. Udah hasil. Hah? Hasil. Masuk. Ewek. Hasil, Pak.